Sukacita selalu nak kana mangdena ni olongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus angiku soni mana kai botokku malani dia pe manganan nabu terjangkau channel nabi ona kamanginan tapi pahala sama pasata itu kita salutna aku sesuatu ruasnya KBP mana di dia pe nabu terjangkau channel nabi ona kamanginan para di majuluti kita satok kita para di nang kredit talah mangarata-rata di parninggota hita dari minggu di tanggal 10 September 2025 masuk mahita kamanginan kumi 10 tolu hodung Trinitatis sekaligus hari doa Alkitab. Doa topik minggu talas di roha dihamula ni anak nama gue. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Ini topik ini minggu tak kamanginan. Tabuka mana perjolo tagurung masa nomor 125 ayat sada 1 tolu kamanginan. Ada tamis itu R bersama. Kemersian no 464 teh muse sada 22
Napatuluan o 610 kamanginang ayat sada 22. Taparrohahon di bana kamanginang arong di tautik-otik keseleo di uduk dorohakon nuai masok bali culung. Anak taparrohana kamangin do 3 ketuk donya 3 ketuk. Jadi rohakon nu masih doya kamanginang taparroham mesik. Nah mangiutak kamanginang tabuk kamasa nomor 430. Mulai sana tasina taparroham mana sonang lari-lari kita mangitin ustaz. La 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 la
mangi can nomor 437 ayat 112. Ono 120 maka mangina ono 80 sada 22. Nah, parpudia kamangina tabu kamasi nomor 170 tolu. Kebetulan musik box ta adong sotik kurang nak kamangina jadi tabu masih musik na asing.
melati manang dihita selalu nakamanginang. Samani majulu parguruat tadi partikenon mau lo tumpe nah murak kami pada nami kamanginang marwabe no mahmuna ay mungkin lambai tuwe bela moro do fit ni suara ya te kamanginang sangat bermulia matu hatta jala teruli tadi persejaran langsung roha jaka pasu marhite parguruat tadi partikenon. Salam siap mandi kita, sampai jumpa di minggu depan di acara yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Wassalam.